honoring my father, General Rukunda Michel Makanika, ladies and gentlemen, leaders, elders, apostles, bishops, pastors, evangelists, intercessors, and all leaders, ministers, and other officials. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Today, I stand before you with a heavy heart, but also with deep pride. Let's say, with a deep pride. When I say I don't say only me, but also the children that he left us with. Let's say I have sisters and brothers, and many of you, all Banyamulenge community, you are our people. Our father was your father. He was not only what you thought he was, but a leader, a hero, who decided to give everything of his after the last drop of his blood for the Banyamulenge community and all people in the world. The reason why I say all the people in the world, it's because we have the Bahema who are in hospitals with high pressure because of his sleeping. So the Banyamulenge who are around and those who are not around here, you are the one to comfort the world. Because he was not only of our community, but the whole world. Thank you so much. Ye gushimira abantu mwese bari hano mu nzego zose, cyane cyane mpumuriza Abanyamulenge bose ku isi yose, kandi n'umuryango w'Agasinzira ku isi yose, umuryango wa Kivunanka ku isi yose, umuryango wa Rutubuka ku isi yose, n'umuryango wa Rukunda mu by'umwihariko. Muhumure, reka babwire akantu kamwe. Kuva data aruhutse, uku mwamumbona, hari n'abandi nzi hano, isoza na rimwe rirava mu jisho yanjye ngo rimanuke rigere n'ahangaha. Kubera iki? Mbere y'uko aruhuka, nari mu cyumba cy'amasengesho. Umunsi aruhuka nari mu cyumba cy'amasengesho, na nyuma yaho naraye mu cyumba cy'amasengesho, kuko n'ubundi amakuru namenye amazu ashize umunsi, aho twari kumwe badukuriyeho internet kugira ngo tudahungabana, ariko nakirayemo kandi mfite ibyishimo. Apostle Christophe ambwira amakuru, twari kumwe n'abandi bavandimwe, n'undi sister wacu ngo ni bebe wa Mzee Oscar. Ndabanza mpumurize Mzee Oscar hano, ari mu bantu bandeze, ni umubyeyi kandi w'imfura, mumwubahire icyo. Wanasifiwe. Ikindi ntaribagirwa, ndaje mpomereza aho nari ngeze, ariko ntaribagirwa, data agiye kugenda yaraduhamagaye aratubwira ibibazo biri iwacu, aravuga kandi ko Imana yamuhamagariye ubwoko. Aravuga ngo ntimutangare, ejo mwumvishe ko navuye muri leta.
twari kumwe na oncle Remesha, mbari kuvuga mu izina abana be bose ndabaza amazina ariko no kugira ngo abatabazi bamenye. Aratubwira ngo uyu mubyeyi mbasigiye, aramubwira nawe ngo ngaba abana musigiye. Ikiruta zose aravuga ngo tumenye Imana kandi dusenge. Yatwigishije Yesu, ahawe umugisha umuntu wamwigishije agakiza, aranamumagaza, ariko mu ijuru uzogororerwa yewe. Hahiriwe umubyeyi wamuzaye, hahiriwe Mariya wabyaye Yesu na nyina wa Mose wabyaye Mose, hahiriwe Sada wabyaye Makanika, hahiriwe bashiki ba Mose, hahiriwe n'abarumuna biwe n'abo bavukana n'abo bamushenge bose n'abavandimwe biwe, ariko mufite umugisha yewe. Noneho hahiriwe uruzaro rwiwe. Bazwiwe. Ndaza kubabwira amakuru yambwiye, abantu bavuze amakuru yavuze ataraba, ariko hafite mesaje ikomeye yavuze amaze gupfa. Nta muntu wari ubizi. Impamvu abona bano bana bakomeye nuko harayo n'abakonjoreyeho make. Fideli ntarari tagisoza yiwe ndabona. Nuko rero ikindi kintu mbasaba ni kimwe, mudukundire bano bantu kandi mudukundire umunyamurenge. Umuntu uzonkundira umubyeyi Rubemeje, uwo muntu naje nzamukuru, kandi uzamwanga uwo muntu sinzi ko tuzaho. Uyu ni umubyeyi wacu warasipiwe. Nagira mubwire kaka ko umwana yazaye hari uwavukiye ahandi atamenye, Rukunda yambwiye nguri. Amen. Icyo ngicyo ni ukuri. Warasipiwe. Bamaze kumbwira amakuru, Apostle Christophe amaze kuyatubwira, ba Papariyeri reka mvuge mu izina kuko umwana ni umuzi, eveke hariya nabonye ko atabashije kubitubwira, aratuzungutsa tujana ku ikanisa. Sindabona Apostle Christophe atari guseka, mbona ntari guseka, ariko je nkamuganiriza ntazi n'ibyabaye. Badukura kanisa tujana mu rugo, baratwicaza, baguma guca hirya no hino bashaka ukuntu bahurutse inkuru, birabananira. Batangire gukatakata ngo niyo wabagana kuko haraye twari twumvishe mbere. Mama kuguru kwanje kw'ibumoso kukaza kwama kushuguma, urashuguma umutima uratera, ntakiri umuntu uri umutima uratera. N'abantu baka imbaraga zose zishize, zambukaho twasengeraga. Mbwira Imana ndayishima, Mana we ndayishima, mare kwishima. Ndabwira ngo inyemeza ikintu kimwe, kw'ibyo yamuhamagariye adushoje, kandi ko aho yari akeneye gutaha mu ijoro yahageze. Muri mesaje iciye mu nzozi, Makanika agaragara aharabagirana yera, aravuga ngo, ndavuga nk'uwavuga umuntu kitari ko kubwira umunyamurenge wese, ese nawe mburarira. Ndavuga ngo wewe ibyabaye ntazo wamenye. Aravuga ngo ibi Imana yari yaramubwiye na mbere y'uko agenda. Imana yamubwiye ngo kizomuhambira ngo kandi kw'iryo rango ngo nta muntu uzoyikugerageza, ngo kandi ngo abanyamurenge ngo kiriya gihugu ngo nta muntu usongera kubanyeganyeza. Agiye kugenda yavugaga utumesaje, sinzi niba baratumvishe, yaravuze ngo tugomba gupfa. Barabivuze ngo tugomba gupfa kugira abandi babone agakiza.
buriya nariko nabitekerejeho ntekereza nkavuga ati umose hari umuntu ari kureba mu ijuru akavuga ati yewe ko wari kumva ibintu zose ko wari kugeza nkaho uri kumva muramba yavuga cyane turacyatara abari bari hano turi